Ngiyabingelela kubantwana baNkulunkulu, ngibingelela dinceku baphathi bemfihlakalo, ngibingelela abaprofeti, ngibingelela bonke emhlabeni labamatiko uNkulunkulu nalabangangamati, bonke bantu baNkulunkulu emhlabeni wonke jikelele. Ngithi uNkulunkulu wemusa kuloku bheduka kwetinkinga nakho konke, ngathi isandla sakho Nkosi singaba setu kwemhlaba wonke, ngathi isandla sakho Jesu singavikela wonke umhlaba uwengamele ngeluthando lwakho. Siyavuma Nkosi sonile, siyavuma Nkosi asihambanga kahle, siyavuma nanyalo asihambi kahle. Lokhu wena ukukhalela ukuthi sibuyele kuwe, sibona ngathi wena udzinga thina, kanti wena awusidzingi thina, and lusito wena kithi awuludzingi. Thina sidzinga wena Nkosi, thina sisemhlabeni sidzinga kuta kuwe, sidzinga kuhlala kuwe. Bese thina sibona ngathi wena udzinga thina. Nkulunkulu wemusa, Nkulunkulu weluthando, Nkulunkulu wesihawu, ngiyatithoba ngiyatehlisa kulesikhathi sanyalo. Ngithi Nkulunkulu wami, ngathi ungasisita sisemhlabeni sibuyele kuwe, ngathi ungasisita sibe sesishiya letinto letisinengiso letikwenta ungajabuli ngemhlaba. Kuningi lesekudinengiso emhlabeni, singakubala kushonela ilanga, bulili lobufana nako, kungagqoki, kungahloniphi, kungatithobi. Bantu bonke sebaphakema, ngithi bantu bafuna imali bayayithanda kulesikhathi sanyalo, ababongi. Umuntu akabongi ukuthi ngivuke ngayo emsebentini ngaphindze ngabuya ngiphephile ngathola abantwana bami bakhona, akanandzaba nekubonga. Bantu thina bantu sibona ngathi konke kwenteka ngoba kufanele, sibona ngathi lokhu kuphila sivuke. Kunebantu lanyalo bastrugglisha ngempilo basetibhedlele, lomunye akasaboni noma tihlobo takhe tifikile se-over ngemali, hhayi ngoba emehlo angaboni, kodwa letinhlungu letikhona emtimbeni wakhe uthi nakacabanga kuvula amehlo bacabaze bathi akasasiboni. Uyabona mara letinhlungu timcinzetela ngale ndlela ukuthi angakhoni ngisho kuvula amehlo, angakhoni ngisho lowo mzuzu ukhanza ukuthi lowo muntu lowo uyibhiliyoneri, unetinto takhe, uhlele emishinini ledurako. Kodwa lokubalulekile kuko konke lesibona sinako thina emhlabeni, sitibona singqono ngako konke. Mina ngithi kwangathi Nkulunkulu wemusa ungasicolela, bese thine ngokusicolela kwakho usicolele ngoba sibuyisane nawe emhlabeni wonke jikelele. Mina ngikhulekela kubuyisana naNkulunkulu, ngikhulekela kwekuthi kwangathi singavuma kutithoba, kwangathi singavuma kulungisiswa, silalelisise tinceku taNkulunkulu letisifundzisako naletisiyalako. Thine lesikhona kuvuma asivumeni. Labo labangakhoni, uma ubuka indzaba yaJesu asesiphambanweni, inje usemkhatsini, Jesu usemkhatsini wemadvodza lamabili kumbe bafana lababili. Lomunye uthola musa wokubona ukuthi hhayi phela akudlalwa la kulo muntu lona, lo muntu lona ungumuntu waNkulunkulu. Ube nenhlanhla, kusho ukuthi uNkulunkulu wakhe umthandzile wamendela musa, lamehlo akhe avuleka. Lapha uyabethelwa Jesu, ubethelwa nebulelesi, mara lesinye sivuma kuphenduka. Uthi Jesu emagama laka wakhiphako, ngiyawuba nawe eparadesi likababa namhlanje. Ebazalwane, ngiyawuba nawe eparadesi likababa namhlanje. Lelesinye sithi wena unkleva, tikhulule utehlise lapho. Uyakubona ukuthi vele umhlaba ngeke kube 100% kulunga, ngoba kunalaba lebahamba nalesilelesi lesingazange sivume, kunalaba lebathola umusa babethelwa kanye naJesu, bangcwatshwa naye, bavuswa naye. Kungcwatshwa uma ungabuka futhi lesigemegeme lebesisethuneni, besibhlungu kakhulu lesigemegeme lesesithuneni, ngoba uyathi kungadi kubuhlungu kakhulu. Lo Jesu lona ufa nje ufela mine,
ufela wena, ufele tona leti lelesi leti ngithule ta, bekatele kutosita mine nawe. Kodwa ngendlela kungayo, uma ungabuka amagama akhe nakasendleleni athwele isiphambano, bayamlandzela bomake baseJerusalema, bayakhala beva buhlungu. Kodwa uthi Jesu yena, bomake baseJerusalema, ningangikhaleli mina, tikhaleleni nine kanye nebantwabenu. Tikhaleleni nine kanye, ngoba bebangadi ukuthi bakhalela umuntu leka naye akhalela bona. Ubatshela, ubarevealela i-secret, noma sometimes i-secret iyarevealwa, kodwa abantu bangakuvisisi ukuthi what kind of a thing is that, what kind of a speech is that. That speech was very, very secretly, because uthi bomake baseJerusalema, ningangikhaleli mina, tikhaleleni nine nebantwana benu. Lokusho ukuthi nangabe bomake baseJerusalema bayekela kukhalela Jesu, bathi ngulokhu lokufanele sikwende namhla, nayi lenza lokho ukuthi sifanele sikhale, sikhalele thina nebantwabenu, sithandaze, sibavuselele, sibafundzise. Njengoba le ncwadi lengiceda kuyifunza lapha kuJeremiya ikhuluma ngenzaba ukuthi nine bomake besilili, fundzisani nebantwana benu bemantombazane ukuthandaza, fundzisani nebantwana benu ukukhala. Sitabafundzisa sikuphi? Ngoba sisagqoka emithayithi, siyagijima, siyalena, siva bunanzi bemhlaba, bunanzi bemhlaba nawubuvanyalo kwadi ukuthi ngale kunanjabulo lekhona, ngoba ngeke wena uthole thuyethi injabulo sikhathi sini. Nani ngabe nyalo uthola injabulo, ngale kuyashintsha, akusana njabulo. Wena losele usizini, uhlekwa, ukhulunywa kabi, kwentiwa konke lokhu kuwe, kwadi ukuthi ngalelinye ilanga utayithola injabulo. Lithi leli Bhayibheli nasisakhutwa, sifundziswa, kuvakala kubuhlungu kakhulu, kodwa tithelo tabo uyabona ukuthi nasisafundziswa sifana nensimbi lefakwe emlilweni, iphuma ngale seyi-right. Igolide bayishisa ngemlilo, that product after that fire, it becomes 100% productive. Iba ngulento le naye umnikati wayathi uyayibuka athi ya igolide iphume kuphi emlilweni. Nathi sifanele kushiswa nguleti inkinga netinhlupheko nako konke, ngoba sibazalwane. Uthi noma unayo imali kodwa tifike tinhlupheko tikushaye ngala, ubone make bayamnabela labanye bomake, ngoba lapha ekhaya ubaba unema-Mercedes, unemakhumbi, unema-Quantum, unema-Fortuna, unako. Lo make nakaya esitolo ukhetha imoto lekafisa ukugibela kuyo, kodwa lo make akasafuni ukuthi igibela leti moto tala ekhaya lakhe ngendlela ahlupheka ngakhona, ahlushwa ngilobani. Kodwa kunalabanabela kuyakhona. Yekela kunabela tinto tebantfu, mana unabele kuya kuNkulunkulu kunekuthi unabele kuya etintweni tebantu, ngoba awutati letinto ukuthi tinjani. Lo make loyani ulala angadli, kudla kukhona, inyama ikhona, yonke inhlobo, kodwa ngendlela lo babe amhlupha ngakhona uthole ukuthi akadli, angene emotweni ayidrive, othenga igroza, athenge kuze kuhlinhle kudla la endlini, kodwa akanayo injabulo. Injabulo yakho make ayibe kuNkulunkulu, injabulo yakho muntu omusha ayibe kuNkulunkulu, injabulo yakho babe ayibe kuNkulunkulu, injabulo yakho gogo njengami ngumgogo ayibe kuNkulunkulu. Sonke injabulo yethu nayi kuNkulunkulu, sithole umusa lokahle. Lana ngifuna kufunza nali livi lapha kuFilipi chapter 3 verse 7, into wehla nayo. Umuntu lekangakashiti into ngenxa ya Kristu, kunetinto lekangeka khona ukuthi phila. Uthi Pawula, ngashiya ngakushaya konke, ngakushaya indiva ngenxa ya Kristu, ngashiya bonke bunanzi, ngashiya konke lokhu bekuyinzuzo. Lo munye nyalo uthengisa ngisho nalama drugs nalokwa, kodwa nasekathola umusa uve bathi henene bantwana bathi bayafika lapha, lo maka akasathengisi phela leti dzakamiva, akasathengisi ini. Uthola umusa, usewukushiya konke lo make wathatha Jesu, uthole umvuzo, wathola
inzuzo lenkulu kundlula lesikhathi athola inzuzo yasetindweni leti yobisi betinemali leningi yena wakhe nema-upstairs bantu bakhe bahamba ngetimoto kodwa kunelilanga la kufike washaya khona washaya le nhliziyo kwayishaya kwayiphinza wasibona make sona ukuthi phela mina ngiphila ekhathi ngibhukusha ekhathi esonweni ngididekile ngibona ngathi umhlaba wami ngibona ngathi konke kuhamba kahle uma ngifa ngiyaphi lo make wathola musa lokuthi uthi Paula konke lo bekuyinzuzo ngikushaya itibi ngenxa yaKristu konke lokhu bengikubona kuhamba kahle sengikushiyile ngicela kulifunza leli kulunga kwaKristu kuyinzuzo kanti ke lokho kwakuyinzuzo kimi ngakushaya lite ngenxa yaKristu yebo konke ngikushaya lite ngebukhulu bekumati Kristu Jesu inkosi yami lengilahlekelwe ngiko konke ngenxa yakhe ngikushaya tibi kuze ngizuze Kristu uthi konke lo bekuyinzuzo kimi ngikushaya indiva into le ngente ukuthi ngikushaya indiva ukuthi mina sengifuna kulandzela Kristu le nzuzo lapha kuKristu ingahle ingabonakali kahle namhla kodwa ngalelinye ilanga kuyawubonakala ukuthi wena uthole inzuzo lenkulu inzuzo yaphakade inzuzo lengapheli nekuphila kwaphakade nemusa waNkulunkulu yohlala ungakuwe tonke tinto lesikhathi abantu babona ngathi kuhamba kahle wena ube uhleli uyathandaza uhleli uthi Nkosi noma timo tinje kodwa mina ngicela kuhamba nawe noma timo setinginyakatisa kodwa mina ngicela kuhamba nawe ungatisoli ngekuthatha Jesu ungatisoli ngekuthatha Jesu ulahle konke uma ukulahle konke inzuzo wena wathola ukuthi yakho inzuzo sewushaye konke tibi wakulahla konke yabazalwane kunetinto letilahlwako ngayilahla ithaveni uNkulunkulu sekangibithile ngasuka bengihamba ngemoto nyana yokusukela ngibalanyana kwemadlanyana yokusukela ngithi bona ngathi ngingcono nangihamba phambi kwabomake labanye ngibone ngathi mina ngoba ngingisoma business wetshwala hey lenye ilanga uyakhuluma uNkulunkulu uthi wena umbulali uNkulunkulu wami sengivume tonke tono tami kanzi lesi sengisiphi uthi wena umbulala uthi angase ngafakela umuntu ishevu kwendekeni yambuleka lenzaba ukuthi kunebantu labasuka ethaveni bamunga bangafiki emakhaya namhla abantu ababo badinsanzana ngoba bengivala ngo12 ebusuku bekuka magitsa sibhekane kuphekwa kudla itshwala yonke into beyitholakala ithaveni lebeyinkulu mafriji asuke lana yokuphuma le agcwele ngemasayidi agcwele ngako konke kodwa uNkulunkulu nasekafikile uyakukhipha yena etintweni lekangasawo phela musa ngiguge ngaka ngaphuma 2012 ngathola insinziso until today ngafakaza kusukela lelo langa ngithola musa until today ngisafakaza bathi bantu awunemanga ukuthi awuphela lokho awutawuyekela angizange ngiyekele ngoba lo msebenzi lo ngiwendako waNkulunkulu akusiwo wami uma bengithi isukele ngeva kudzakwa ngathi isukela ngabe sengiyekelile engcene ngamcedzina 6 months kodwa namhla naloku ngithole inzuzo lebeyiyaseveni yonke ilahlekile kodwa sengithole umusa ngihleli kahle noma ngabe anginalutho noma ngabe kubita kangakanani kodwa ngidimisele kuhlala kuNkulunkulu ngidimisele kuhlala busuku nemini ngifuna ukukusida ke wena lapho le wena uthi manje nangishiya lokhu ngidawenda njani mangishiya lenzuzo yami ngidawenda njani ngifuna ukukuniketa nami kuba seRoma 10 verse 11 uthi umuntu lokholwa kuye angeke ajabhiswe ushiya tonke letinto ushiya live uhlala kuye utawubanela uvalo ukuthi sengiyaphila ngoba bengithengisa tshwala sengidawenda njani ngoba nyalo mina nebantu abami besiphila bekunababe ngenzaba elivangeli ugcina ngithuka nangehlamba wahamba wangishiya sengiyawuphila njani ngiyawenda njani ngiyawushona ngiyibonile lenzaba ukuthi kushiya it's very tough
ushiye ungene kuNkulunkulu, uthuka ngetinhlamba kukhulunywe lokwana lokwana. Yebazalwane, kodwa kuyaphileka kabo Jesu. Ngifuna ukukusita mina make lapha, ngisite wena babe, ngisite loya naloya ukuthi kuyaphileka kabo Jesu. And nangabe sewulahle konke le nzuzo yokuhlala kuye, yena ngeke uthi lapha kubaseRoma 10, lokholwa kuye angeke ajabhiswe. Ngeke ujabhe. Haleluya. Ngeke wena ujabhe. Ngeke. Haleluya.